Test, test, test. Minsan mau o kasililian main ko. Ang sukset kaiban katlangan ng double material program and World Food Day target isattual. Ngayon pampatron we are MC Ranwood o muna ibang patpatro ay mantiyan ki ay sakaratan kay Bani bago po ng masalabala bisaw wawla bago po ng istinan ng muinat wawla kilikan gabina lukotokan karos o tayo karos magatineo ka na ay sukses. Double material program concept sa ilaw-law yung o non-double material program wamparon mission PNET maban uya low-low o iman pasida malele man sainsan ma wamparan toto patro Pangkupur o iman pasida tikan Lawrence and Main court Sham shown kapikipikin Shampa o Autapekan Koros Ranwat Kasarawipan Sapul Mamukisakasin one shop, one state payward Moon shop isunan kan katin sapi minimin kanan Ranwat Pan Promo Rekom katin Kasarawiyala Katawakan Ranwat Unsak ni Maran at kaum Yesus Kristus. halangan tidak. Mungkin Joko ragatin kupura. For those of you that do not speak Pohnpei, our program will be all in Pohnpei because I want all the farmers to understand what's going on. So my apologies if you do not understand Pohnpei. Maybe we can explain it to you later. So in our supplementary Garyang agenda, the World Food Introduction or vegan orange technology na we are nakalataw. Cool. Ah, kapag tumano ka ito. Ini apa tu yang? Sapulmar lapalap koros kebenan Wayne Pohnpei yang mulapalapakan ng government upil dukotokan sang empasikan upil lapalapakan koros me
kat kanwa to so much courage. Eichngol prize nan programmet yan batuan oralape kamamatan kasarawian ranwat World Food Day Riagite sa 12. Mia komitiyo may batuan yang me batuan uya tatangkan me waliali isang Tan Kupuranov sin kapna Department in Resources and Development. Bukan Sabatin Kupuran itu mai. O FSM R&D Office College of Micronesia FSM Land Grant College of Micronesia OFA me tata sosetakan Pohnpei Farmers Association Island Food Community o Israel me kay me patronan kami tuwat kauno patan tato kan parwat e patro pa noralapyo me patroan tungole uta ka trail o kakela ka kakakalak sin tungalakan mapay-pay lang ito e paan katete moimet nan Pohnpei te bacem eri katakapan mo ni napalaan sa waslaut mawiyawi sang supplemental government in Pohnpei o business kan o office kay nan Pohnpei me sa waspano kosonetier sa sapantier sala nen dumakit pwena pali tatawakan ranwat elep patrosang government elep patrosang business kan o pilopis kan me yang patroan sawat Hari yehi masawa sa kapaya tataw kan ranwat programa miyayer maban tataw MC ban patrawan tola ay man tungalan ki ansa umau pilpata komitiyo en kasamo aramas wiyaman kayo manakap makauno piswat absent sa tataw kan wikat yehi Mark Kostika maban we are chief in agriculture o niyan sa water tane tungal puka tatakwat yei pilew puka kasampal pa hari labalan tatak mau me patrawan uya nanirairan ran payo kesilu miyaman di FAO Sawasa basam o Pohnpei State and tapiyata kasarawat nan parkit tuwabki riyakit wano sang riyakit wano patpatoto i tatakwat kinwiwiyawi. I have the honor and the privilege to introduce Madam Ergo, please stand. Aili minutes में आपली ofisin FAO nan apia Samoa. Ria patrota pesampuan uya tungal tata. Ria moini au tekanai tungal sakaratan bahan kupur. Kalangan dan puran monsap iso o karosio. Kalangan nos ay sukset imam dukayang kapnan wen Pohnpei matang uya kabelmate welcome remark.
kalangan ng tayo mo na ipan patuloy na ituon puko and may isang ranwat ay men patrowan pateng kapingkan na patutan may isang ranwat lalatawan si uksit metoke melelanilap sa matayil court pwede kupur sa ulat kupur kalangan makin yeyang naman katayil melel katin kolo-kolo sa ila sinotin mo dahil ito may isang ranwat ay tungol sa karantahan kayo po ni Pahan Kupuran eraksyo Pohnpei mo nagmelel isunahan ko sa palmar likan ko na lagnan kaniyay ko ay tungol kayo po ni Pahan Kupuran wasalapalapis si Pao ay tungol wawlap Pahan Kupuran isunahan kan wainet bagatin trapoy totoo kasampalan ranwat wow nagmelel likan ulo isokan sirisokan lang kasampalakan mayang patubang kubur ng isang ranwat ay tungol wow tanto ka melel sumatakan mayang patubang kubur opil kare yang linganin totoo kan ranwat masyode sumatakan o sa pelumay lamay tungol utut ong ranwat ay patrawan kamelem katiwat kagate suka nguyang o itungol wow bantok saya karos me yang patrupang kupur penyang utungata kawawi ran kasampal me ye World Food Day te ranin peng sakatail me sampa yang kasakasarawi yay October isak 1 and par yakit isak 12 nan katin ranwat o oralap na miya yay me tana ni patron way oralap way patron me zero hunger ni masin in Pohnpei ni ba patrawan kawewe me short tubak ariya wana melel tailen kubukupure ora lapotet ya washa tail katkatia peicharau wat ap melel ton peicharau wat melel yu me zero hunger te short me tubak panwat agakatu ya when patromel liumet jai pakai riu bi patrowan ale si mamia me kapinselet kila te si palikila shotra kaptungol te sak ekonen dairen bugupura Japan mumun masuk shola ban patrotoretai mo nagagatra pugitala kilel bagtay mamasan ni mayay shorter me ban shorter tuba ari biluya ko sonti and government men waikin patrowan food security Italian pain pato kitiyang nan pain sa patay ni matay kan melel dame kauno kisi-kisi kitay mayay kapagpangkan melel wansya o piliyang apa ni wansyet na yay magkayo kasampalan kitay doon Pohnpei itay kinuyayayas ng rana kan kors Adi soto tayo ko ng kupukupura pwede damag tayo bang katinuyaran wat ay yay mapan kapayata
puitan lakap patrol. Meanwhile, in patrol my action today will determine our destiny tomorrow. Ari eight trial, PNI what Shabul Matrail Kosanti, O Shabul Matrail Leu Pene, Minimin Pene, Mapa Yakapoy Pen, Poitan Lakap, Kola. Ranward Men Willianti, Melel Kitkan Mewia, Shabul Matron to talk, Napa Pali Office Latin Wayne Pohnpei, O we are capping. O Melel, what's a labalab Chipao? Isunagrin Wayne net. Puegiara Gatin Trapi, Gatin Ranwood, O Gatkiang Linganan, Gatin Ranwood. Pilman Willianti, government o we are capping. O Sawasagan Koros Mesang, government taken, government left in the person. Business kan o syukur bilbil me kat kita te patawan tak sawas o tatawagan ranwat ay tol kaping banto ka menel o kumay show matakan kueki amay tungal ngong o truth makare yang wansa pukat te show pukat mi apa kupur ranwat when Biluya Linganan, Melel to talk, Sarawin Ramut. Iman Willianti Melel, Office Lab, O Kasamo, Melel Katon, Wasalabalab Isbaw, Wasalabalab Isunankan, Lekan O Sapulmar lang kaiti kan chorus, Mayangkat, Nantotok Kasampal Ramut. O ibilman kasamo kay koros bayang patunan patubang kubur pwede yang utungata o kawawi totoo kasampalan ranot ayay met nioralap na iman William Katie sa pulmaro pislap o yak pasampan katin ranot o arere itol sa karata kailangan I accept that katlang ng EO program may ninin kasampal may natansal mawa sa school kay na younger so the program and essay contest o ibang lugayang all mawiyat terminin sa what essay contest what yay angli one is when ka edit katuan Muman contest with kalang kalangan MC. Mulai rampat wanto la o Walian Committee and World Food Day Essay Contest Committee ay tungkol sa katan Tonerson Ispaw. Isa naman kin Lieutenant Governor o lablap kay di kan korupsi na pasang totoo kasampal ang rane. Mulai katin kupuran. Ispaw ban totoo di pato mga ikwen kawewe tuan kosontian siya nintin on junior and high school and Wayne Pohnpei and parikit esektual. Paret kay bilyasan na yung payamaw po yung school, high school, Wono and Pohnpei mapasang siya iwat. Repan songanin singita yawewin muimet. Kari sangnan pungan high school Wono ko seri ekriyaman na pilpilta o sangnan pungan seri ekriyaman ko seri dimmen makamti cosmetic when capital sales when capital right to talk and parrot. Kari mesan salmo tried masabo iso me kultinam pwede mau parrot saya siketa sang Our Lady of Mercy School. Nalaw pato sa?
Nakulti number Payo Parat, Kolian Akram, Sang Madlanim High School, Nalabatuta. Number 2, Naneshe Santos, Aquila Upper, Nalabatuta. Ome Kulti number Kariao Parat, Amy Simon, of Aquila Sang CC, Calvary Christian Academy. Ome number Riau, Amy Simon, Sang Madlanim High School. O Parat Makulti number Eu, Mercedes Alter Sang CCA. O iban patungo diyan tikitay lo luka Mercedes Alter and watakata atunol SEO ni pato and white. Mercedes. Zero hunger. Is it possible? Zero hunger. Is it possible? A wise man once said, "It always seems impossible until it is done." This particular wise man was Nelson Mandela, revered former president of South Africa. South Africa is one of the many nations in the modern world that struggles with malnutrition and hunger. These challenges prompt us to think of the perseverance and determination President Mandela must have had to believe that anything was possible despite his own nation's economic struggles. Statistics taken by the World Food Program, a program formed to aid in issues of hunger, suggest that the number of starving citizens in various countries has decreased. Has this attitude of strong belief somehow benefited the cause of halting world hunger? Perhaps fine sets of morals paired with the adequate resources and experience will be the major building blocks in setting up a better world for future generations. In 2015, the global community banded together to develop the Sustainable Development Goals, commonly referred to as the SDGs, which is a list of goals for society to work towards in hopes of a better future. One of the items on the list of goals was branded Zero Hunger. This term, zero hunger, is meant to define pledges to end hunger, achieve food security, improve nutrition, and promote sustainable agriculture. The World Food Program prioritizes the resources to support zero hunger and works tirelessly alongside several different business partners to achieve the 2030 goals. This particular program has outlined 5 different steps. Number 1, expanding social protection. Number 2, paving roads to food markets. Number 3, reducing food waste. Number 4, encouraging a sustainable variety of crops. And number 5, nutrition priorities. The first step, social protection schemes for the less fortunate populations in the world, would effectively raise the number of citizens with purchasing capability, which in turn would contribute to the economy and local workforces. The second step benefits economy too, as well as manufacturing. Local markets will earn buyers and publicity, and a country's social infrastructure will develop. The last few steps go hand in hand with one another, all depending upon production and nutrition. Food waste is a huge problem around the globe. A total of $1 trillion follows the food waste in America alone. Seeing such a problem should promote one's desire to harvest a wider variety of local produce, especially during this time of climate change. Nutrition should be a priority, especially among families with young children, as malnutrition has shown to be a major problem with mothers and their children. In hindsight, the 5 steps provided by the World Food Program are easier said than done. However, perseverance will certainly drive many to fight for zero hunger. The Sustainable Development Goals Fund joint programs are prime examples of many perseverance. This fund works in several different countries such as Ecuador, El Salvador, Vietnam, Sri Lanka, and so forth, for the purpose of zero hunger, as well as different other objectives in the SDGs 2030 goals. All of the SDGs work involves promotion of sustainable livelihoods for vulnerable households, promotion of integrated approaches to child hunger and undernutrition, and strengthening of improvement in
It must be a team effort. Referring to President Mandela's wise words, anything that has not been done is not necessarily impossible. Anything is possible if we as a society band together to work towards a future that all of us can call better than the past. With the right resources, tools, and morale, 2030 could possibly become 2025. Zero hunger is possible. Ay dokset taiban katlang nan hilagan dogwood yay makanan kawil o if Royal Highness isanankan and waiton nat natan kasin hasa. Eyang segera kuburan nilap and kadin kubur Israel ranwat kubur pay sarawat sawayakan autapan nangsung Israel kadlale okay kuburan nilap honorakson monsap don't you isoka dekan nanalak nanginikan o katorela Monsa Pisau merang wat kat ulian tikala porus ong nanram kasambal nagadai pat yang sampa halangan kuburar isap dekan o tau ulian ti molen wa ho bil kapul sabilin tabugelengan kubur karamal soka kabina legislature kan sabmatal state government sabmatal government lab yang आगे कोरस में बात बने वो सेवसे सतावन रानवत कमिटी में लोग वो सरकार गीता मोंसा पोजीशन का कट रानवत टाइल पतंग संता उनसक रानन में कटी नहीं वो महिमत में उया सबल में टाइल ओंसी सबवत टोन पे Hey, prepare. Kdail chorus, Monshap, Isho, Dugan, all chorus, the chorus, don't have what? Thanks so much. Or so this. Maman Banda, Ibai Gang at the so much, Gang at the so this. Your sauce what? Sugar. Type 1. Mami Minan. Obiskan kabina so much sosit maba yang so much sosit itu aku susah my legislator yang sudah so much sosit kaji ngemen Pohnpei karena ini sansal me so much o sosit I kailaban yayas me nilap katiyan kita isarawat wo kami kasansal ben kubur nimamau out of an answer. No quicken. Bukamen lang, Bukamen quick. Menshitkan, Warakan, Light Kapakan, Mamor, Oko, Tamatukan, out of an answer, Coca-Cola, Lemela. So much Mamakmagi. Kayuran, Kariao, Kasitu, Sosit, I Mumun, Pohnpei, I Magareta, I Ninkapi Laudri, Kosankin Tato. Nakarayang siyong sangal kit riyakit isyak wano lalranwat sen kasi kasarawi ranwat Mosap isyo sabilim siyomisen kusap en Pohnpei pelian talakan ole isyo sirisyo kan papa nono kan en Pohnpei wat kitayin ininin wewe kumaume Kayun puko sangat nani mga sintumal
met udah kenta food kerja wasan kosan met kait dengan school mawalong itu kait dengan pakar momun siapwat karena pan kubur saumat o sautit sains lamau me ye sabul meneni lap kosan yang pesarau yang age agar kita ngetrail kailan wewe wuksang siap koros ninanakan nanwalakan billakan naisit so much while take up si Perabina Patparoan Mia was agay me utan tupag Mia karabe totolan aramas karyaw wasan wasan matuwalkan o wakitaglaan kan karada arain ini kiar kapan risang ni kalangan wat magkay angasang purana nila mananwaw nuhin Pohnpei katugayang government kabinakan metan parato karyawan kabinakan well kami kailangan rawat mesansal retail na paita kami mesansal metan yawi anak paitasan betul kami kusaya anak paitasan kami bang yawi puen paitasan kami miranwat plan metan yawi o kami yawi nan ofiskan tahun Syawas Forest me dalam mail apa anak-anak kanini pun lel nani u penini kan en Pohnpei usia mail pertuan yang pegawai awi nukui kan kemit penuau kan totong kabaran wat nan tong siapwat i mekayu kabaran oleh Pohnpei oleh Pohnpei kan so much o so sit market kaparin sang me kore hiduan kat-katin nan uang kerela pe kasa-kasa uli olakan ma mia olin Pohnpei men sudah lebih minya show minya kainak so yang perang kita me so much o so sit kan perang di hari itu yang go-go-san wasayu me itu kono yang ni Imkareta Kabinat amai soal legislature kan koros na apali uyapen apali seumat mia megot mengkail ka kuya panilasan pateng sampah ranut mereka berdaim minta mapak payu apen ane par kail dukun seumat kan yang wewe ke mau mengkail karaban kenrail lo mengkail kosa-kosa megot mepik seumat seutit Seumutu susit di bapa nono, o seumutu susit anane, en kayane ki serikan, kayan tasang sepuluh sangat nan kausanakan nan weikan. Wai badon ya pinsa katain, utaran bukat. छोटे में कपिला बटवान में still wrong, saya wrong. छोटे में सकार kita itu छोटे में pakar yang memia penilai olemen liemen tuber. Lepen kalangan unit angkai. छोटे tuber. Apa? Sirigan, anjawat, masuk rice. Keren tu ada satu bangan. Rekangan na tumal. Perhilaan, puwegi kedai piliang usanger seumatin China, seumatin Australia, seumatin Japan, kaya seumatin kayo makata-kata ito tip seumatin kayo mamawag. Mamau, apaan uya iyangan kanangan wasa magtayo importakan. Iyangan. Suka kuya la magtayo mamawag. Aramasakan subukan pantalau, wikriau deletem liya kan garing pita ng stowakan. Let pelepen kana may sakanakan yung wiyawi. Asa ko na so magsabi yang rongorong sampa mas dikyo. Pipingkan bangkare kagakare yang so me. Nabi kita ketingka. Sababanta me sakan
Posong pungut sudah siang tanggung. Mengenai yang marah ada, ada pengita. Sudah kota kapung ada Pohnpei. Agak ada. Sudah kota Pohnpei kareta. Puino prabadi yang puino ut kau, prabadi label kau. Mo, itu sudah kau. Amak show metro, show sitin Pohnpei tan, apa ni sap, oki jimat, main go. Jailin kau le meni lah sudah. Jaiban kapung tor, ongnan bunga jail, ong pilkuran ni lah. Show jung koros jailin sakau, semakin kasakau itu show mat. Koros, nabil kosan di, yang sakawan tu di kau air sakau aja buat. Pergi kabaran, masuk ada show mat, sama dia bang yang show ni show tu, show. Saya bang gogan ni macam bang sakawan wai, saya bang pi. Macam gogan ni, suju, shangai dan show tu, sama suku ya ke, bismillah seperti ke, bismillah saya ada pilih, bismillah kata lain, jangan buka, ini macam yang suku ya, bukan bila bela ada suku ya. Ira ke me soda uya udana ada men auto men kota ada kata rabu. Monsap isoga Pohnpei donation ko sap korek. Kita auto gila ada tatkenakan nan market kan ni uya sakau kan tel ko ya sapwet yang ada so much o so it. Min la palara tel ko ya nan no pispal tik sap kau wala wala. Saya rasa nine shit, matual. Oh, yang kaping Israel kan menun samani matual, samani nine shit. Saya yang Israel wow, yang Israel kaping, yang Israel atal kamera lama Israel me uyu ya ada seorang cakap. Model kan kak, tunggu lama. Kedai misalnya ane kedai kedai kan saya tahu betul semua. Saya terap kisah mau orang kan bisnis kan kau sangkan bisnis. Apalagi orang kita elbaba nono harus mengkolok lendang tahun berikut kuburan malan wow kumail kau kuburan nilap kapat sayang jaumat jauhit kapor wargi muimat kita lalu nilap tangkap mana sangat ini ada bang. Kau out ben ran lebih semua itu. Sebelum kelang semua itu sit korusan win Pohnpei kemail kelai. Masuk ke kemail suatu kecil. Masuk ke kemail suatu wow. Sebab awal mana. Oh ye kemail nu ya kabaran ranwat, kabaran sama samalar, o kabaran sama ban foto. Kalangan puran monsap, o kalangan korusian. Kalangan nation. Ang sukses kaiban katlangan exhibition dekat Sainsan o may ministry ay facilitat at kaiban katlangan konatan jauh. Tama Sainsan ang sukses di exhibition kan patro nanimat kaya papa mas video manakan malak week itu talio o mia office kay mabiliang patrang tatok rawat rabil patrawanda rail tungal dan o assignment taskul asay business o essential na Israel kan na kau-kawai FSM pilot farm na patro Pohnpei tulang at Israel patang Israel ranwat koran tulang kapar wan siapa kan mara kau na patang hari teban ketlanan mo siapa ko so lapalapkan koros
kan open taro tay bangkat lao masan ni kami tangsal sumat kan o susit kan kong patar natla dahil katwoy masan ni mas may mabaman kilala Aizokis abanat lai men pergi somat kan me patrowan tarai tungal subsau kan aran tak patro mo na ban cepta na sila po tapi talongala atay tak tangon ta sabot uya aran sunita ka talongala ari Aizokis open ta recipit men ini kriya isak mon lok isak kriya barat tak gatla patola o masani sa patrowan tama sansal sa sansal wang the Namarji and our traditional leaders will be here, so he says all guests are welcome to walk around and observe all the exhibits. Thank you so much. Such a good dining and so grateful. Thank you very much. Until next time. Bukan melu ko wita ka? Ma komuyan man so much komuyan patrotaman insurance nasin yung komu salamat. Chicken for soup? May pangapango o may inantiyo? Wanti ya wano. Okay, okay.
tiketkan nagpanal aman-aman dahil mapatruan sa tiket kat kita tiket aban pakai tahu iman kita mah lekan kak kat kita tiket buat kalau kalangan ng kukurang mo lekan Yan po ito. Karos namban tiket nausu sain salmet ye wano isueu sero riau sero wano isueu sero riau sero Hindi kami yung sa tsaka sa Tractor number? Tractor? okay namban tiket to kaya mawar ye wano isueu sero riau sero o Alexander Torres na payang mawar. Mawar satu na William, mulai banta cawan sakarti tanit cawan yak nanti rai cuma sakaratan wow pangkuran masalah kalat itu kau dengan tahu kecil kepina dapat kang koros ni itu kacau warna itu mal sakaratan wow pangkuran mai kami kacauan fit me sebacawan yak nanti kami sebacawan tatong kuasa. O malap kriya mo pupusi malap kriya mo yang dito. No point at gusto to. Weekman. Isakit weekman. Ang sukset minute ni mau ko and close. Chay katiang nan. So much man we are small fundraising o minute limau ye lima patro palio minute limau lua resan salar ma wang siapa yang akan malak nauyak sakit anak kayu point at the good daughter kan already treatment minute limau luluan Pagawan Utulili Jaro isu tuau Makomumen
tungalang nampel miyamaman alautos 079. Na kalanganan kubur karos daiban katlangar nan ususin payamau om amen somat eri mai katin kubur ban kita tabul mata ikabnan usata siketut kalangan o kulbolta nampan tikit kan nampa mapaya mawir ye 1010 limau isu limau 1010 limau isu limau nanti zawan tikit wat abilenseng Nampan telepon silu Riau Sero 105 Omar Mepatokon tiket buat ye Petrus Esa Pertus Esa Nak saya kata mah lop kaya mawat. Mami upulemo. Oh nan. Ayan pele. Oh nan poi dan tiket nak kayo toto. Mabuete upulemo. Nagresensya sini prefer. Mana government. Ye Steve Joseph lepain sa tiket kayo toto. Nyam biyo kay ma'am. Oh, wan ma popoto ya sang nikido sa somatro patpato ni talapap tu wano kalanganan kupur koros pwede pwedang toto Porque la tierra. Tanjal me par samalar ko totes yaila in pattern World Food Day at Parwat Committee and World Food Day in Parwat personally na palian 9 set konang yang pattern o light ma uyaw par yan light ma uyaw Parwat yay apia ben pom the light in pom apia register uyawi Irail me patrang light kan register o irai patrola light wasa service me kaina na ye oi takat pota o irail sonto talking o say kan patrang rail koran check koran light tan an wasa kamar the temple riyong yang light and parwat na quality nampelmao siang light mau yawi mam kayo apiata mam pound toto o sakit riau ni kayo apiata pound kayo toto o mam aman makayo lapala makulati nanirail olakan opening ololi ernan pungan rail olakan magalimau kolang Ramos Allen Namanya wali apa? Ada patroto, oh patro wanta.
Yet, Konmat Kalmauni, Sian Lai, Palo, na quality sakit number payo, takapayo ng Sian Lai Tuat, yay, Fernandios Atolip. Fernandios Atolip. Niya wali apa? Masota anak katoto ipakata mo. Makuliti price number silu yay Johnny Atolip. Niya wali apa? Johnny Atolip. Makuliti price number yao yay Jacob Allen. O nan pungan rai lola kan mapayamawar o kulit the first prize. Mga nakapmenat apiata mam kayo toto apiata makayo lapala. Yay Fernandios Atolip Jr. Fernandios Atolip Jr. Ong liakan diri man mapatang Sian Lai Tuat makaryaw yay Jaislyn Irons. Ni patromat taso. O ma kulat dinampe nampungan diri manat yay Piula Atolip. Bagi aral menwaikan pun arai to patramata pagar pan lelawang railo rabang patrawanta arai tungol one paitan fishing contest na kalangan o ay set iba maitang all mapukok essay contest and patrota o pakay kita paitakan ong essay contest kalangan tron ay tunggal wawang korupsiyan kungagatin ko pray mulai bang pakai ki irailkan payamawanan essay contest kayo men kasaleta to wiat kapeng kalangan World Food Day 2019 kapeng ang seri agreement sang nanay school 101 Pohnpei mapateng contest word puriang may kila so tayo sa kwenta kapali seri agreement no ita seri jemen sakak kiang isa perai ari kay bantip ta makayo nambende mau essay nambende mau kuang ren saya siketa sang Our Lady of Mercy School sala ria saklimau number 5
Kuang Ren Kolian Abraham Sang Madlenim High School. Talali Major. Number Shilu, Akila Upper Sang CCA, Talay si Saglimaw. Well, kadang kubur action magot, it is manukunugla. Micronesian Conservation Trust, Resawaskito, Kopoke. Repon mapanalak sakis, sakis apan katkita the patrowan tayo kopo. Karaban kopo wat, resong ran, sa mempo may padalang kap tawad ito tatong plastic. May pampatrolan net ni stowa, ay ito patrowan plastic, ay patrowan kopo out ito kapureto. Kalangan. Kalangan ko from Kaipig po sila. Number yaw paret ko ang Madlenim High School, Amy Simon. Kalaya Bukid. Amy Simon. Pumalatin ng Peo Paret, Kuang Ren, Mercedes Olcher, sang CCA, Talayib Creation. Imen patuan makupurkan ananda kapi na niraile seikan akakalal tasang rin man kapadyo checks and pillars. Extra prize on Nambeo, on essay contest, prize o patusang tagatsang isunanakan, and we net minitala epuki. Natang patsang prize Nambeo para on essay talabi of creation. Pilong essay contest ko koros, no mile essay ko pang print ng turbo audio kumail kak aleta sang ni opisan siari. Kalangan. Kalanganan ukuran mo ang li wamparon ang liyones. O ang sukset mo inokonan tailan katlangar ng kiyain wan sapakan o nana. Ari macam position bang last